prijatelji golubari širom Srbije, Sremske Mitrovice. Danas ću ja sa mojim kolegama golubarima iz golubačkog kluba GSS 640 Martićani 2000 iz Martinaca da vam predstavim članstvo, naše članove, znači koji aktivno drže golubove. Oni će mu svako prezentovati svoje golubove, reći da po neku reč o svojim golubačkim početcima, o sadašnjosti koje golubove čuvaju, o rezultatima i o svim drugim planovima u narednom periodu za ovu 2022. Danas počinjemo ovu priču iz sela Bačinaca od našeg člana golubara, znači Zorana Vujatovića i njegovog sina Jovana Vujatovića, najmlađeg našeg člana trenutno. Evo sad Zoki, za početak da prezentuješ svoje golubove, da nam nešto kažeš prvo o svojim početcima. Koliko ja znam, ti si sa tvojom porodicom izbjegao iz Hrvatske, bio si jedno vrijeme u Jagodini i tamo si počeo da tržiš golubove, pa nam tako prvo nam reci nešto o tim svojim početcima u Jagodini i o svojim prijateljima tamo koje si upoznao kad si počeo tržiš golubove. Pa eto, ja sam najprije pozdrav sve golubare. Ja sam 95. izbjegao iz Hrvatske, došao sam tamo u Jagodinu i onda pored Jagodine tu sam bio jedno selo Šantarovac, tu sam upoznao, dosta golubara je bilo, ja sam tad bio dječak 8. razred, znači tad sam počeo. I upoznao sam tamo Petrović Milana, to je jedan moj drugar koji je, ostao sam i dan danas s njim dobar, Petrović Milan Toda. Znači, pozdravljam ga puno, jedan dobar čovjek, pošten, on mi je dao prve golubove. Te golubove sam doneo i kad sam došao vam, isto. I tu sam tako s njima, letelo je to, ali onako solidno nešto, 5-6 sati, nije to bilo neki dužina i nešto. I onda sam polako, što kaže, upoznao tebe. Pa sam posle uzeo, od tebe sam doneo golubove i s tim golubovima je bilo, leteli su bilo je uvijek neke rezultata, tu oko 7 sati i tako, ali uvijek je bilo, što kaže, spremali smo, puštali smo utakmicu i to je znači... Dobro, evo to si nam sad rekao ti svojim uvodima, pozdrav si prijatelje u Jagodini, ja ih pozdravljam ovom, njega sam ja upoznao tog prijatelja isto kad smo išli za Niš. Da, Sinješa Landup iz Jagodine, njega da pozdravimo, da. Sad nam reci, ti si ovdje član već 10 godina. Da, od 2011. Da, 10-11 godina, napravio si 3-4 rezultata, bio si 2 puta, mislim 3. u udruženju. Da. Imao si rezultate preko 7,5 sati, mislim u oba navrata. 6,5 sati, pardon. Da, tu je bilo sve blizu sedmice, tako, u sedmice. Tako, evo sad nam prezentujem ovdje, evo u kavezu vidimo tvoje golubove. Od čega to sad ja vežeš, kako ti lete i mogu da kažem već da imaš u najavi za neke utakmice za ovo sam Majdan, treći kad ovo si dobro si znači odradio neki trenažni proces, trenutno ti ekipa leti vezana. Da, trenutno su vezani. Sad nam reci malo o tim golubovima ovdje što i vidimo. Pa ovdje imam, sad trenutno imam znači nešto preko Čobe, to je golubova, preko jednog njegovog tekira koji je ekstra dobar golub, to je kombinacija Plavšićevi i Ognjeva golub. Njega sam pario na neke, što kaže ženke, od tvoje, pošto imam i tvoji golubova, znači tvoji njegovi su najviše ovdje, znači Zokijevi. I tako, znači, spremam, što kaže, to je to sad, spremamo se za nedjelju. Evo ovdje, Joco. Da. Ovo je njegov sin, da, ovo je moj sin Jovan. I on je naš najmlađi član golubar. To su golubovi njegovi, ovi šareni, beli. Za njega to u početku ležemo. Da i on ove godine planiramo jedan kup da napravimo tako, da se takmičiš, pošto nemaš godine za ovo takmičenje, ali kup jedan tata mora spremiti zajedno s tobom. Spremamo da sam u drugu ekipu. Prebereš ili ti gledaš goluboj kad tad ode na posao, tako da već znaš kako lete i uvodiš i sve. Koji se tebi sviđaju najviše golubovi ovdje kod tata? Od beli golubova. Beli šareni, imamo špicasti, beli šareni i to. Vozovi, tako da. Da, imaju od Čobe, za početak te golubove, svi golubovi imaju. Da. Inače i oca je počeo od prošle godine, ove godine ima i prve karike njegove. Da. Znači, aktivan je član.
njega ćemo skorije vrijeme voditi da polaže, već uči pravilnik i tako, neke osnovne stvari već zna, tako da ćemo to u budućnosti, to je budućnost kluba, jedini Martinci imaju dva maloletna člana što nema ni jedan drugi klub, evo ovdje je i drugi naš član mlađi kod koga ćemo isto ići kući da snimimo goluboje posle, to je perspektiva ovog kluba. U narednom periodu očekujemo od oba dvojice da budu dobri golubari, a pre svega dobri momci, to jesu sad. Da. Ako Zoki imaš još nešto da kažeš, kako ti se čini stanje u klubu, da li si zadovoljan načinom kako radimo? Da, što se tiče kluba, sve je što kaže kako treba, nema šta. Druženje, sve, svi su korektni. Što se tiče suđenja, isto svi se odazovu. Do sad nikad nije bilo da neko, znači, što kaže, ljudi zamjenu i smjenu ako rade i sve, ali odazovu se, izađu, odrade, znači, pošteno i svi smo lepo tu što kaže, družimo se. Nema nikakvih nesuglasica, svi smo zadovoljni, klub funkcioniše odlično i tako da ne treba ništa menjati za sad. Ovdje su Zoran sa njegovim nagradama koji je osvojio, znači bio je 2017. sa rezultatom 6.37 treći u klubu, isto treće mjesto prošle godine, 6.50 rezultat i prvak junior, to mu je najbolji rezultat kod nas, to je 2018. godina 7 časova 37 minuta. Evo Zoki, ti još nešto reći u vezi ti utakmice. Da, to je bilo juniorska ta utakmica, ta mi je bila najuspješnija. Znači 7, da, to je bilo 7 ili 37, da. Lepo ja doletio, imao sam 3 goluba zadnja tikira koji su baš u krilo sletjeli na 8 i 12. Ostali su bili nešto kraći, tako to je rezultat taj, znači lepo odrađen kao junior. Evo, hvala na ovoj saradnji i s ovim bi završili priču kod Zorana Vujatovića u dvorištu, pa ćemo u nastavku predstaviti ostalo članstvo. Toliko za sad iz Bačinaca. Evo, poštovani prijatelji, priču nastavljamo posle Bačinaca u selu Laćarak. Sad smo u dvorištu ispred Golubarnika kod našeg člana Vladimira Bate Divljaka. Ovdje su i ostali članovi. Evo, Bato, i tebe da pitam kao i Zokija o tvojim golubarskim početcima. Da li znaš možda godinu koju si počeo da držiš golubo i koji si bili prvi golubo što si donesao? Prvi golubo me zarazio moj drugar Rale. To je bio neki šareni Herslov i to tako krenulo negde 79. godine, recimo. I do 88. 9. vojske, to je onako klinački, dečački, posle toga pauza od 10 godina i 99. kreće. Od tada onako malo ozbiljno. Evo, ti si ovdje član u ovom klubu već nekih 10 godina, a u zadnjih 4-5 godina si naš najuspješniji takmičar. Možeš nam malo predočiti neke rezultate, imao si dosta prvih mjesta i u klubu, u regionu, vice šampion opštine, učestvovali su u ekipi kad smo bili ekipni šampioni opštine, a evo sam malo da nam o tim rezultatima, o tim golubojima, koji su ti goluboji sad aktuelni, koji držiš goluboj u kavezu i koji su ti letači, to koji ste obeležili? Pa bilo je rezultata i od 2000 2001. Međutim zadnje, recimo 4 godine, od kako sam uzeo, nabavio i sa mojim drugarom, prijateljem Vojšom Cvetanovićem, njega svi znaju kao Neša Kumpadžija, od tada su krenuli ozbiljni rezultati, dvocifreni, tako da pre 3 godine sam bio prvak, odnosno drugi u regionu sa 11.26, pretprošle godine prvak regiona sa 10.05, pa sam onda bio u opštini drugi, bio sam prošle godine prvak opštine juniorski i bio sam četvrti za Srbiju plus za Balkan, sa 12 sati i 13 minuta. Tako da pokazalo se da su ti goluboji ozbiljni letači, ima u Srbiji mnogo dobrih golubova, ali ovi su baš onako po meni baš dobro. Koji su kod tebe pokazali dobro i... to je zadnjih 4-5 godina sam onako odskočio baš. Imaš tu i 3 titule prvaka u klubu i jednu juniorsku titulu, 11 sati. 11 ili 19 minuta, mislim da je bio taj juniorski rezultat za klub. Šta bi rekao još u vezi našeg kluba, o druženju to, održavamo sastanke redovno i sve. Pa eto, ja sam pre 10 godina prešao i ne mislim da menjam. Mislim, ono sve što treba jednom članu, što se tiče komisija, suđenja, organizacije, druženja,
ja bih to rekao to na visokom nivou i da je to izuzetno sam zadovoljan. Tako da eto i nas ima iz Laćaka 4, 5, 6 koji smo u Martincima to nismo čuli. Taj klub je ozbiljan klub i ne vidim potrebu za bilo šta da bi se Inače, tvoji golubovi su preklane postali rekorderi udruženja, jer su letili u jednoj utakmici u danu, jedan Mavljan Špicasti 15 časova i 30 minuta i Barak Tekir 15:35. Da bi rekao ti golubovi. Pa oni imaju više rezultata, znači oni imaju i za Srbiju plus 12:40 je leteo taj Špicasti Mavljan, on ima juniorski rezultat 11 sati i 17 minuta i ovaj Barak ima za Srbiju plus 12 sati i 20 minuta. Tako da imaju po 4-5 rezultata, ostavio sam Maticu, jednostavno nema više potrebe da se takmiče. Pokazali su... Letio jednoj klubsku utač 8:52, valjda. Jeste, da. Potvrdio je u nekoliko navrata da je dobar letač. Da, pa nekoliko dana pre tog rezultata on tad podbacio, on je meni preleteo dan i došao ujutro. Tako da je tih 8:50 njemu bio među lev. Dobar je, tako da... Eto, ja sam hteo samo da pozdravim mog prijatelja Nebojšu Nešu Pumpađu, on trenutno nešto prehlađen pa nije mogao da dođe. Ali zahvaljujući njemu, njegovom strpljenju, njegovom povjerenju u mene i druženju i eto, to je sve ispalo. I to iako prvo pekare da pokažeš koje si osvojio u klubskom takmičenju, jer mi u klubu, kao što si rekao, svake godine nagrađujemo najuspešnije takmičare sa diplomama, sa pekarima, jedino što ne dodeljujemo zlatnu marku, ali se dodeljuje ili pekar ili golub statua za goluba letača sa pločicom gdje je to ispisano koji je golub bio letač. Radimo, znači, šoljize, kalendare, sve smo napredili, majice i to i dalje ćemo nastaviti sad u tom nekom trendu da budemo najaktuelniji u ovoj Oštričkoj zajednici kao klub. Sad možete pokazati svoje trofeje, malo golubove da se snime, jer ovo je jedan velerepni golubarnik koji je Bata sagradio, pa bilo lepo da prikaže. Leteli što kažeš 15 sati 30 i ovaj gol 15 sati 35 minuta i za Srbiju plus oba su leteli preko 12 časova. Svi ovi golubovi ovdje su direktno golubovi od Neše Pumpađije, znači to nisu u poreklu njegovi, nego direktno njegovi golubovi i sa tim ekstremima koji su leteli, koje sam ja ostavio u Maticu, njih ima sigurno 7-8 komada. Tako da, eto, nadam se da će ove godine biti neki pristojan rezultat, pa da bar ponovimo prošlu godinu, ako ništa. Koje stvari koje smo Pumpađije sam nešto nespotovi, ali sam da kažem... Špicasti mene. Opa. Ovo je 20. Evo, poštovani prijatelji, od Vladimira Bate Divljaka prešli smo kod njegovog komšije Raleta Miljkovića, koji je naš član isto 3-4 godine i on će nam sad nešto reći ukratko o svojim početcima kao i svi drugi. Rale, evo, tvoje je sad došlo trenutak da se predstaviš golubarskoj javnosti u Mitrovici i dalje širom Srbije. Tako, šta bi imao da kažeš o svojim početcima, evo prvo? Pa počeo sam kao klinac, kao i ovi ovdje dečkići, da držim golubove. Pa onda kao srednjoškolac, bavio sam se fudbalom. Ja i Bata smo se družili, njegovi prvi koraci bili su, uveo sam ga ja u golubarstvo, a on je mene sad vratio u golubarstvo. Evo, rećeš nam koji su bili golubovi prvi kad si počeo držiš, od kojeg odgajivača i kako se sjećaš? Pa ja mislim da su bili od Duleta Slovenske, Duleta Tekira. On je samo u Mitrovici. I sad je odgajivača. Da. Golubove sad čije držiš? Pa sad trenutno držim Neše Pumpađije i Vladimira. Evo, hoćeš sad malo da kažeš nešto za ove 3-4 godine koliko si naš član, kako ti se čini ovo druženje sve kod nas u klubu i se malo da predočiš i ti. Pa što se tiče druženja, druženje je fantastično. Znači jedna zdrava sredina, momci su korektni,
znači samo reći hvala. Evo sad ćeš malo sa našim kamerom da prikažeš svoje golube koje imaš u kavezu, da bi ljudi mogli da vide kako izgledaju tvoji golubovi i sve i neki planovi, očekujem neku utakmicu od tebe u narednom periodu da imaš tu golubova. Evo ja sad te ostavljam sa kamerom da malo pokažeš svoje golubove, da ljudi mogu da vide kako ti izgledaju golubovi i šta imaš tu da pokažeš još. Ostavljam sad vas da eto, snimite da se to sve lepo vidi što se tiče. Evo sad smo u dvorištu, isto u Laćarku kod našeg člana Dušana Savića Druće. On je član ovog kluba negdje oko 10-11 godina. U zadnjih 4-5 godina beleži dobre rezultate, što za klub, što za opštinsku zajednicu, što za region. Evo i Duleta ću pitati kao i ove druge članove. Dule, da nam nešto u početku kažeš o tvojim golubarskim početcima. Da li se sjećaš godine koje si počeo golube da držiš, srpske visokoletače, od koga su ti bili prvi golube koji izvone? Kao klinac sam počeo, tad sam imao košte stan na vatom. Posle sam donao od Savića Milo, tamo negde u 82. godine pogodio. Savića golube, prve ozbiljnije. I tako da od 82. godine, 1982. držim letače i malo sam takmičio, slabo sam imao rezultata prije zadnje vreme imam. Tako 7-8 sati trajim, ne pravim veliki. Pravim redom svaki godin. Evo, to je ukratko, a reci nam sad golube koje trenutno držiš i ove nešto bolje rezultate što si pravi ovih godina. Ti si bio vice šampion opštine prošle godine, bio si Prekmane 2020. Peti za region Srem. U udruženju si bio i drugi, i treći, i četvrti. Znači, pravio si konstantno rezultate, jedan si od standardnih takmičara. S kojim golubovima sad radiš to malo da predočiš široj golubarskoj javnosti svoje golubove i to? Ima nešto od starih golubova, a većina je sad ovi što drže preko Čavili, preko ovih, preko onih, ali to je sve dalje, druga, treća generacija, četvrta. Direktno sam imao od Šaleta par komada, Ženki, to je Mataro bilo i imao sam Čavinu, jednu golubicu i tako, preko Vujkovi golubova isto nešto, tako od svega pomalo, pa nekako to uspijem da uklopim. Evo ja, što mogu da kažem, ja sam sudio 3-4 utakmice zadnjih godina kod Dule, da uvek je imao lepo jato, vis u nekom normalnom roku do 40 minuta najkasnije i silazak u gomili, što se kaže, u roku od sat vremena da se pojave golubovi svi od gore iz visa i da u roku od sat i po i posilaze. Nije bilo neki veliki razlog, stvarno lepe utakmice za oko zagledati. Još reći kako ti se čini u našem klubu, u Martincima, da si zadovoljan? Pa dobro, da, korektno, solidno, fine, šta ja znam, nema neke tenzije velike ili nešto, dobro je. Evo ovdje su, da nam predočiš pekare za koje si dobio utakmice. Pa da, ovo je za drugo mjesto prošle godine za opštine, vice šampion opštine. Rećeš nam kojeg si imao najdužeg letača u utakmicama? Prošle godine su mi letali 8,50 najduže, dva goluba i za jednu i za drugu utakmicu i drugi mi je bio taj Vakarac preko Vujkovi, on je letao 8,30 i 8,21, 8,30, 8,30. On je bio dva po drugi i tako, oko 8 letao. Za klubsku utakmicu najduže goluba si imao 11,20. Da, 11,20 i imao sam prekinuo utakmicu region, kad sam tero s još onaj golub na 15-15, ali nisam ni verao da će se ići, prekinuo sam i to je to. A to je propalo, bila bi znatna alka i tebi bi donao kvalifikacije za više saveze. Da, propalo je, tad sam napravio isto 7,50, ali
najviše gol bio 9 i nešto letao magam. Da li bi ovo ćateo? Da li bi ovom prilikom imao još nekog da pozdraviš od prijatelja? Kao sa svima su dobro reći sad... Van kluba našeg, mislim. Da, pa van kluba. Sarađuješ. Dosta se družim sa Kešom Ivanovom i sa Rajšićem, redkom, da. I od njih dobijem po nekog goluba, dajem im nekog i tako. Ja pozdravljam te iste ljude, svi smo mi ovdje blizu. Inače, Rajšić, moj saradnik u regionu, on je predsjednik takmičarske komisije. Kišu Ivan je blagajnik u opštinskoj zajednici, tako da i ja pozdravljam do dvorišta isto, kao saradnike. Pozdravljam sve srpsko-mitrovačke golubare. Da bi imao Dule na kraju još nešto da kažeš? Za ovu godinu neka očekivanja, planiranja, krenuo si u treninge, teraš opštinsku zajednicu. Krenuo sam u treninge, opština je jako blizu, vreme je loše, dovoljne četvrtke let imaju dužine, ali nema tu lepote još nikakve, vidjet ćemo. Dobro, ima još 2,5 nedelje. Ima 2,5 nedelje, moram stisnuti jače, da birati na manje golubova, stisnuti jače i šta bude. Vredi je tako. Tamo u trenažnom si procesu za opštinu i to. Gledajte, tu su, jer je 4-5 sati sada, ali vidjet ćemo, do 22. ima još vremena. Ništa, evo ovo s ovim završavamo kod Duleta ovaj intervju. Pozdravljamo znači sve naše prijatelje. Ovi mušaki, ono što ih novi su napadi. Od njega, gledajte, svake godine su sastanci. Uvijek je tu su zadnji pretladni. Znaš. Ovo je od šala i golubova. To je ćata kupio, to sam donio od njega. Kad nisam se očekao. To je taj dom. Evo, posle ovih svih snimanja došli smo i u Martince kod Zorana Krstića, kod Milana, to je kod mene. Imamo nekoliko rezultata. Ja sam bio prvak 2010. godine, 2017. 2018. u senjorskoj konkurenciji. Prvi rezultat napravio je Mile, 2004. godine bio je treći, 2005. isto treći i bio je klubski prvak 2014. i 2017. Golubove držim od 80. godine. Prvi golub je bio od direktora Srete Martinovića, koji je bio direktor škole u Martincima. Posle toga je bila ubačena jedna tekirka i Žarkova od Milana Spasenovića i to su prvi početci u golubarstvu srpskih iskoletača. Danas imam golubove mahom u poreklu od Ognjena Matijevića i ubodene od Dragana Subotića, komšije i prijatelja iz dječačkih dana. Preko njega sam se i zagolubario. Ovo inače ode golubarski komšiluk, preko puta mi odmah Dragan Radosavljević i njegovi sinovi koji drže golubove isto. Dragan Subotić u mladosti dok nije sredio za Sremsku Mitrovicu isto i ovde. I ja i brat, nas 5 je ovde golubarilo na malom prostoru. I dan danas tu su kavezi, golubovi. To je ono što bi ja imao da kažem što se tiče mojih golubova, posle ću vas provesti kroz priplod i ovdje ćemo snimiti malo terače i planovi za ovu godinu su znači da probamo da napravimo neki rezultat dostojan od 8-9 sati. Volim lep let, nisam za neke dužine, za nešto fanatik, ali za neku normalnu pripremu i da golubovi naprave 8-9 sati, a da to bude lepo i uzorno za gledanje, da budu svi zadovoljni. To su moji neki
ciljevi i mislim da imamo sad već neku ekipu od 25 mužjaka koji ćemo ovdje snimiti, koji će biti spremni, sutra ću ih pustiti po 4. put ove godine. Neki dan su lepo leteli, padali su 15 komada između 2,5 i 5 sati. Mi da ću to sad lijepo povećati, posle toga će neke malo da i vežem i to da i primirim i da će do tamo negdje kraj maja biti spremni za neku lepu klupsku utakmicu. Ovom prilikom bih pozdravio moje prijatelje iz Niša, Igora Krstića, Sašu Kocića, moje saradnike, pošto sam i predsjednik opštinske zajednice i regiona Srem, Boru Šuljmanca koji je predsjednik takmičarske komisije ovdje u opštinskoj zajednici, blagajnika Kišu Rivana, predsjednika takmičarske komisije u regionu Srem Rajši Željka, mog velikog prijatelja iz Rume koji je sekretar u regionu Obradović Dragana i Timarova Aleksandra, saradnike iz Stare Pazove Milana Dimitrijevića i Smiljanića, blagajnika regiona i članove u Inđiji, tamo je njihov rukovodilac Milivoj Trbojević. Pozdravio i našeg predsjednika Saveza, gospodina doktora Andriju Antića, našeg sekretara Saveza Nikolu Jovovića i ostalo članstvo Golubarskog saveza Srbije koji radi fantastičan posao, gdje su svi ljudi te savez sve brojniji, znači to je zasluga i njihovog rada i svega i našeg ovdje rada na lokalima. U Mitrovici Golubarski savez je znači najzastupljeniji, 5 klubova, 75 aktivnih golubara. Sad imamo prvenstvo opštine koje će se održati, ako bude prvi termin 22. 14 takmičara sa normama, znači gdje će učestvovati i 28 sudija i 2-3 kontrolora, gdje će biti u danu zastupljeno oko 50 ljudi, što malo koji centar može da se pohvali, ne računajući Beograd, neke veće gradove. Mitrovica spada u red manjih, znači veliko takmičenje i to je jedan praznik golubarski za Sremsku Mitrovicu. Isto region 10, posle toga nedelju dana do 2, zavisi od termina, ima 13 takmičara, gde će Mitrovica opet dati 9 takmičara svojih od ovih 14 i dio očekujemo i članovi našeg kluba, Vladimir Batar Divljak i Dule Savić koji će tu predstavljati naš klub u tim takmičenjima. Očekujem visoke plasmane njihove, jer su to dva ozbiljna takmičara, gde očekujem možda i pobedu ili zlatnu kariku goluba. Snimali smo pod njim već emisiju, vidjeli ste i sami i šira javnost će se uveriti da su to ozbiljni golubari sa ozbiljnim namerama, znači ne očekujem visoke plasmane, jednostavno rečeno. Dok će Bata predstaviti naš klub i u takmičenju za Savez Srbije i pridružene članice posle toga. To je to što bih rekao u ovom priliku. Možemo malo snimiti golubove, to da...
utakmice koje smo imali uspješne. Ta prva mjesta 2010. 2017. tu su pehari i golubovi letači, ovo je iz 2017. 8.42 i najduži moj golub koji je leteo 2018. 11 časova i 20 minuta u zvaničnoj utakmici. Inače, mi smo klub koji postoji 22 godine, ali na 20-godišnjicu smo dodjeljivali nagrade po rejtingu. To je jedna statua gdje sam treći po rejtingu klubskom. Tako da to je dosta što je ostvareno od rezultata. Ovdje je mali moj sinčić, nasljednik, nadam se golubarski, Slobodan, moji prijatelji. I to je to što bi imao da kažem za kraj što se tiče svega. Evo, sad smo u dvorištu kod Nemanje Jokića, našeg najmlađeg člana ovdje u Martincima, a u klubu drugi po starosti od nazad, da kažem. On će nam ovdje reći, on je počeo držati golubove pre 3 godine, tako? Tako je. Koje držiš golubove? Držim srpske visokoletače. Koje boje? Mavljane, Mavljane, beaze, tekire. telebone i Tako tako. je. Tako je. Prošle godine si prvi put terao svoje golubove. Tako je. Kako su letjele golubove? Pa, leteli su dobro, leteli su 6-7 sati. U suštini lepo je bilo i s obzirom da su, kako kažem, prvi put leteli, drugi i lepo su leteli i lepo da, svi su zajedno leteli. Jesu svi lazili? Svi su zajedno silazili. Koji ti golub bio najbolji, koji ti najdraži golub od tih? Najdraži golub mi je Telebon. On je najbolje leteo. Marija Špicastina, Da, a i Telebon. i telebon. Da, njih dva su mi. I on je tamo i Beli je isto lepo leteo, a ovi su isto samo malo tamo kasnije, kako kažem. Bila je jedan bakarka dobra koja ti uginula, jel? Tako je, nažalost. Šta ćeš nam još reći, ko ti pomaže u golubarstvu kući? U golubarstvu mi pomaže mama i brat. Tata ne. Tata. Njega da izbrišemo, da li? Tako je, njega izbrišite. Da, mama i brat su Mama i desna brat, ruka. oni me podržavaju u tome i oni mi pomažu. To je lepo. Da, Znaš, jedan pravi vijest. tako je. Mama, ajde dođi ti u kadar vam. Ajde. U Matici imaš Koliko imaš sad trenutno pari u Matici golubova? Imam 8 pari golubova. Počeo sam sa 3 para. Pa sam pomalo povećavao. Pa sam pomalo povećavao i Povećao su im od prošle godine, tako ste je, rekli tako. lepo. Da, sad sam njih izravio i sad lepo mi se pokazuje. Koliko si do sad navukao karika na mlade? Do sad sam stavio 12. 12. Jer imaš još mali da Ima. imaš još. Znači navuci svi 30 i to je Pa, još tako da, ima 40. do kraja sezone. Onovi za Gore ovi ovi prvi. Uvjerili su mi ovi što će sada budu letači, Mladi junior. da, mladi, a dole mi je matica. Matica i ti mladi koje ćeš izbacivati. I koje treba da izbacaju još gore. Hoćemo pustiti jedan kup ove godine, da lete malo za kup. Evo i oca je rekao da će Vas trebati dvojica za se kup, takmiče. ti ćeš za junior jedan Evo. kup, moramo spremiti. Jovan i Nemanja, oni će se takmiče za kup, oni će da puste kup. Pa, jedan će biti prvi, jedan drugi. Ako Bog da. Ja što moram da kažem ovo da je ovo ponos imati dva mlada člana za ovaj klub i za sve nas koji smo ovdje stariji članovi, da im pomognemo da opstanu kao golubari, jer nažalost u srpskom golubarstvu nema mladih članova, to je veliki problem, tako da svi zajednički vodimo računa da s njima provedemo neko vrijeme, da im pričamo o stvarima, o svemu kako smo mi prošli kroz golubarstvo i sad šta se dešava, tako da bi oni ostali u tom sportu i u svemu što oni za sad prihvataju dobro i nadam se da će ostati i već i polako učimo da posle ove sezone takmičarske idu da polažu sudijski ispit, već oni znaju osnovne stvari da golubovi moraju da lete grupno,
u vid za koliko da odu i sve, Jato tako i da sve da im- jato da drže, već oni to pomalo propituju, imaju pravilnik koji oni uče, da se ne obrukamo ni na tom pitanju. Sad može da priđe kamera da polako Nemanija pokaže svoje matično jato dole i ove golube mlade koje izbacuje, koje će terati ove godine. I ako imaš još nešto da kažeš, da nekog pozdraviš od golubara koje si upoznao pored nas i tako, da li ima nekog? Ne znaš. Ne, mi smo tu, jel da? Mi smo tu Da, jedni. svi. Nema veze, mi smo ovdje klub koji se druži, bio si kod Bate, danas video si kod Raleta, kod Uće, Da, kod mene, sad sam bio kod svuda i video znači sam video sad si po prvi kako put kako Oce ljudi, bio. jesi Da. zadovoljan ti kako Da. kod njih? Da, Kako je ovdje kod nas druženje u klubu? odlično, puno druženja, ima i ti, kako kažem, večera, skupljanja, Znači sve ide sve onako, ide tako dobro, da. to je to, znači samo evo da Nemanja još polako pokaže bliže kameri svoje golubove i ovdje završavamo, znači idemo odavde još kod našeg najuspješnijeg takmičara kod Grbića, završimo današnje snimanje. Su ovdje priplodni golubovi, imam 8 pari i lepo mi se pokazuju. Imam tu sad i mladih. Ove još malo treba da izbacujem te, još malo da narastu na ta 3 i onda kasnije ovi što su manji. Bravo. Ovdje gore to su mi mladi sad podmladak koji će da lete ove godine i još oni to dole što im. Bravo, lepi gluci. Samo skrižnice. Dobro, to je odlično. Evo ovu našu današnju storiju završit ćemo u našem klubu kod najuspješnijeg našeg takmičara Grbić Jovana ovdje u Martincima. On će nam neju isto kao i svi prethodni članovi reći o nekim svojim početcima. Ja znam da je on počeo negdje 80-ih godina početkom. Evo Jole, ti ćeš nam reći tvoje početke u golubarskom srpskom izokrotaču. Kad si počeo, koji ste bili prvi golubo i to malo da predočiš ovdje. Pa ovako, da krenemo, kao što je predsjednik rekao, moji početci su tih nekih 80-ih godina. Sa 11-12 godina sam položio sudijski ispit. Sa golubovima se družim već punih nekih 40 godina. Na prvom mjestu su naravno srpski visokoletači. Ovom prilikom pozdravljam sve golubare koji su i aktivni i simpatizeri ove prelepe jedne ptice i koja nam daje i zadovoljstvo i tugu i sve kroz život. Pa samim druženjem sa članovima ovog udruženja, prvo smo bili učlanjeni u 284, to je Mitrovačko jedno udruženje gdje smo bili svi učlanjeni, onda 88. godine se dogovaramo i stvaramo klub u Martincima koji je bio pod brojem 423 i gdje smo bili svi iz Martinaca, tu iz Kuzmina smo imali nekoliko članova i iz okoline. Da bi 2000. godine formirali ovo udruženje 640 kojem sam bio i osnivač i dan danas član pod brojem 2. Prve golubove, kao što je i Zoran spomenuo, bili su tu direktora Srete, Dragana Subotića, a moje ozbiljnije golubarstvo se vezuje za mog i rođaka i prijatelja i druga Anđelka Kuzmanovića, od kojeg saznajem mnogo više o samom radu, o samoj ishrani golubova, o treningu i tako dalje. I druženjem sa ljudima iz Šapca, iz Beograda, iz Zemuna, gdje smo krenuli u saznanja o samom srpskom visokoletaču, o njegovoj ishrani, o njegovom treningu i što je dovelo do rezultata. Prvi moji rezultati su
krenuli 2004. godine, što su mi naravno jedni od najdražih rezultata. I napomenuo bi da sam bio prvak udruženja u 7 navrata, gde sam u periodu od 2004. do 2014. godine, kao što ćete vidjeti, postao i prvak regiona i bio sam drugi u regionu i treći u regionu, drugi u opštini, četvrti, šesti u regionu, takmičio sam se i za Savez Srbije. Najuspešniji sam po rating bodovima u klubu za sad, što bi želeo da me ovi mlađi momci naslede i da me preteknu, a ja ću pokušati u narednom periodu da opravdam to sve svoje i da se posvetim još više golubarstvu i ovoj predivnoj ptici koja i dan danas leti nad Martincima, Mitrovici i okolini. Šta bi još mogao reći? Da je ovo jedan predivan hobi za druženje prema i čoveku i ptici i prema svim ljudima koji ovu pticu drže. Sad ti možeš postaviti pitanje neko ili nešto. Evo ja bi još tu malo i Joleta posjetio. 7 puta je bio prva kluba u seniorskoj, jedan put u juniorskoj konkurenciji. Prvog je imao letača dvocifrenog, to je ovaj pehar dobio taj golub Mlavijan špicasti, 11 sati 18 minuta, ležen 2006. godine, a letio je 2009. godine, kao trogodi golub. Znači to je prvi bio dvocifreni golub u ovom udruženju, koji je postavio neke standarde. Znam da je dobijen od jednog uhvaćenog goluba preko Ivice Španovića i šta ja znam dalje, i preko Anđelkovih golubova, što si već spomenuo. To je bitno da se zabeleži, da to je bio prvi golub koji je letio dvocifreno kod njega. Zvanično. Da, zvanično. Sudio sam dosta utakmica kod tebe, znam da su golube bili dobro spremni, sve preko Anđelka si radio dosta toga. Prvi si bio takmičar koji je zastupao ovaj klub u seniorskoj konkurenciji za Savez Srbije 2014. godine. Tu si zauzeo, ne znam, 102. treće mjesto sa rezultatom 7.55 i letačem Mavljan Duz 8.20. To je bitno da se spomene. To sve ulazi, ovaj istorijat, ovaj klub traje 22 godine. Mi smo htjeli ovu storiju da radimo posle 20 godina, među klubove korone, do svih situacija koje se desile. Radimo je danas 2 godine kasnije, ali mogu na kraju, evo, da svedem sve ovo jedan siže sad danas što smo radili, što ste i vidjeli, što će zabeležiti kamera i što će dogledati široke mase ljudi po Srbiji ovaj snimak, ubeđeno sam utao, jer ovde se radi, ovo je ipak seosko udruženje. Danas ste gledali, snimali sve po selima, u Bačincima, u Martincima, u Laćar. To je članstvo ovde gde je sjedište kluba u Martincima. Klub trenutno ima 16 članova, od kojih ima 13 položeno sudijski ispit, 2 dečkeća koja će da polagati u toku krajem ove godine. Ćemo i njih na kraju uključiti do godine u suđenju, pogotovo Nemanju koji godinama će to steći iskustvo već i zna. I šta bi još rekao na kraju ovako, klub je znači osnovan 2000. godine, zvanično papiri su prvi izašli 2001. godine, osnovali smo ga u Ministarstvu sporta i omladine. 2012. kad je država nalagala druge zakone je preregistrovan u APR-u, gde i sad datira pod svojim nekim šiframa. Imamo znači agenciju Mladost Srema koja nam održava knjigovodstvo, radi nam završene račune, to je ovom prilikom bi pozdravio te devojke koje tamo rade, koje se brinu o našem ovom nekom završnom računu i svim drugim informacijama koje država nalaže da me na vreme izveste o nekim promenama da bi to mogli da odradimo. Znači njih pozdravljam isto, kao što pozdravljam i na kraju sve ove golubare. Mi ćemo našu ovu današnju storiju završiti ovde jednom prigodnom večeru, ujedno ćemo to obeležiti i otvaranje sezone za ovu godinu 2022. gde ćemo se ozbiljno takmičiti, sigurno 5-6 ljudi će uzeti sebe u klubskim
već polako spremamo golube, to ste mogli da zabeleže kamere danas kod mnogih. Za sela, gde ste vidjeli, lepi golubarnici, lepi golubovi, kvalitetni takmičari i što je najvažnije, ja bi kao predsjednik kluba, kvalitetni ljudi. Bez toga nema ništa. Svud ima zavisti, ima svega, pokušavaju neki da unesu to i ovaj klub, ja se to isprečavam do sad i isto ljudi koji su ovdje prepoznali, zadržavamo dobre odnose kao što je kamera zabeležila danas, ko što zabeležiti, znači malo gde ima ovako kao što ima u martinačkom udruženju, to ste čuli i od članstva i od svega. Svi su prezadovoljni i trudit ćemo se da i u daljem periodu nastavimo tom linijom. Za sve ove godine prvi rezultati su napravljeni 2004. kao što je rekao Grbić. Ta su 3 takmičara napravili rezultate. Grbić ovaj bio prvi, 6.36, Radosavljev Dragan 5.36 i Krstić Milan 5.12. To su prvi rezultati u 2004. godine napravljeni. Dalje se to išlo iz godine u godinu, se pospešivalo, pa je došlo da je Jole osvojio 7 titula prvaka u sljedećoj takvoj Grčkoj. Ja sam bio 3 puta prvak u Bata Liga, 3 puta u Senatu juniorskoj, pa se to raširilo i na savez za takmičenje. Da mi možda se pohvalimo kao jedno udruženje sa sela, da imamo 2 prvaka regiona, da imamo vice šampione regiona, 3. plasirane za region, 3 vice šampiona, Duleta Savića, Vladimira Bata Divljaka i Grbića vice šampioni opštinske zajednice. A što je isto jako bitno, pre 3 godine smo bili i ekipni prvaci opštinske zajednice. Taj ćemo tek na kraju tamo kad budemo završavali snimiti ispred celog kluba, jer tu smo svi zaslužni koji su sudili za te ljude i ljudi koji su ostvarili te rezultate. To je ono što spaja ovaj klub. Mora se i suditi i takmičiti i održavati se prijateljstvo. Svi mi golubari volimo i da sednemo, posle da se družimo i da popijemo i da pojedemo, ali i normalno da ispoštuje jedan drugog. Bez toga nema ništa. Ovo ne može da traje. Dolazi do rascepa, nažalost i sad imamo nekoliko saveza i ne znam ti nija šta, ali to su sad više sile. Ja gledam ovde da klub ostane na zdravim osnovama, kao i opštinska zajednica koja je stvarno u regionu 10 najjača ubedljivo. Sa 70 i nešto ljudi aktivni i sad ćemo imati to što sam već rekao, 14 ljudi koji su takmični za opštinsku zajednicu, što nikako ni za podceniti, ni za daleko veće centre nego što je Sremska Mitrovica. A što moram da naglasim, da grad Sremska Mitrovica u ovom momentu nema ni 10 golubara, da su golubari u Lačarku, u Martincima i u drugim selima okolo daleko zastupljeniji broju. Sremska Mitrovica možda kao grad je najsiromašnija, nažalost, sa ljudima koji drže aktivno srpske visokoletače. I da u ovom momentu Sremska Mitrovica ima članove u 3 saveza, što nije dobro, ali tako je kako je. Najzastupljeniji su u ovom GSS, ali ima 91. udruženje u SS savezu i ima Mačvanska Mitrovica, drugo Martinačko udruženje koje su u ovom savezu, Srb. Svi se mi družimo između sebe, ali više sile su tako naložile da ne možemo da stakmičimo zajedno u tim nekim, ali to je tako kako je. Mi gledamo ovo da održimo na jednom visokom nivou. Ja se trudim da klub, Grbić je bio predsjednik 11 godina. Ja sam poslije njega, sad radim taj posao, od ove momaka će neko u narednom periodu posle mene, to je onda i s kolena koja se prenosi, da to traje, da moraju da cene, da poštuje, jer to su tekovine ovog goluba. I ovom prilikom, na kraju, da kažem ovako ispred kaveza, kod naših najuspješnijih takmičara, za sve mlade ljude, dečkiće, koji su zainteresovani na ovoj teritoriji opštine Sremske Mitrovice, koji budu gledali ovo sa snimanje, da se prijave nama, ostavit ćemo tu na kraju telefone, ako bi neko uz pomoć porodice, neko hteo da drži golubove srpske, da se jave nama, dobit će za početak na poklon neke golubove i da se to proba vratiti, da se omasovi ponovo kod mlađih ljudi. Jer to je ipak golub jedini priznat srpska rasa, srpski visokoletak u celom svetu. To je jako bitno da se zna da je to ovaj golub koji je takmičar, znači priznat van granica, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu kao srpski visokoletač
i to treba tradiciju da se održi i posle nas, da ovi, evo, pored ova dva momka mlađa koja su ovde, da to još više omasovimo, da i oni sa svojim školskim drugovima prenesu ovo što sad gledaju od nas i danas, da pokažu njihovim kolegama u školi kako to izgleda, će se možda pored njih još neko prijaviti za ovo, mi to očekujemo u Martincima i ovde u okolini, tako i u Mitrovici i dalje. To bi bilo stvarno i zato se radi ova emisija, ne samo za nas ovde, nego i za mlađa pokolenja koja su jako bitna u golubarstvu, jer ovo je sport, srpski sport, ali koji nažalost će za 10 godina u dobroj meri da nestane ako se nastavi ovako. Evo, s ovim završavamo kod Grbića ovo snimanje, završit ćemo sa našim predstavnicima ovde iz mesne zajednice u Martincima i malo snimimo i završno to veče. Evo, ja vas pozdravljam sve, znači, i zahvaljujem se svim mojim kolegama, golubarima danas koji smo učestvovali u ovome i koji će još doći večeras, koji nisu mogli u toku dana da budu pored svojih golubova, golubarnika zbog nekih radnih obaveza, ali ćemo večeras i od njih uzeti intervjue i predstaviti i širom Srbije, znači sve naše članove i jednu mesnu zajednicu Martinci koji nam pomažu isto, koji znaju vrednosti. Tako da ćemo sa tom nekom završnom večerom pozdraviti na kraju sve širom Srbije. To ja vam se zahvaljujem svima na ovoj današnjoj saradnji. Napomenuo bi savezne utakmice, od toga prvenstvo opštinske zajednice Sremske Mitrovice, drugo mesto sa vremenom leta Jata 7:33, Grbić Jovan. Sljedeći pehar koji je isto vrlo mi drag je region Srem, seniori 2014. godine, treće mesto sa prosekom leta Jata od 9 časova i 23 minuta. Također pehar region Srem, Grbić Jovanu za drugo mesto seniori 2006. godine, prosek leta Jata od 6 časova i 8 minuta, gde bi napomenuo po jednom vrlo teškom danu, gde su ostvarena samo 2 rezultata u regionu Srem i moje Jato je se izborilo za drugo mesto sa ovim vremenom. I kruna za sadašnje moje karijere je prvenstvo regiona Srem, prvo mesto seniori 2013. godine, let Jata 9 časova 46 minuta. Evo, to je to prilike. Sad ne znam šta bi još hteo, ako hoćeš jedin imam nešto snimku. Ovo su mi seniori mužjaci, nade za ovu godinu da probamo da ostvarimo jedan solidan klubski rezultat i kroz kvalifikacije da učestvujemo sljedeće godine u daljim takmičenjima za savez opštine, regiona i ako Bog da dalje. Ovo su mi ženke, seniorke u 2022. godini će probati uz pomoć mužjaka da ostvare te neke moje zamisli i kvalifikacije za dalje takmičenje. I naravno bez mladosti nema ni starosti, nade u juniorskoj konkurenciji da se proba nešto uraditi, a sljedeće godine kao senior.
Martinaca u restoranu Hrvatskog kluba Gorac, skoro cijelo članstvo, da otvorimo ovu takmičarsku sezonu 2022. i da kompletiramo i sumiramo ovaj današnji dan od početka da smo krenuli snimanje i s ovim završimo naš tradicionalni način uz jedan red roštilj, jelo i piće što se kaže da završimo današnji dan i ljudi koji nisu mogli u toku današnjeg dana da budu kući zbog svojih obaveza da će do ovdje neki kraći intervju za kraj. Evo ovdje je moj kolega i najstariji naš član Radica Nikolajević. Čovjek je ovdje član već nekoliko godina, odaziva se, ide, redovno sudi. Imao je jednu veliku čast da sudi kod Bate Divljaka kada su golubovi letili 15-35. Evo Radice, ti sam da kažeš malo kako je ovdje, kako ti se dopada sve ove godine u ovom klubu. I ove udarce gdje si bio, koga si sudio, kako sam, evo, malo da pitam, znači kako ti se sviđa i sve ove godine u ovom klubu, upoznao si kolege, kako ti sve ovo se čini. Pa, što se tiče druženja kluba, može samo da se poželi. Međuljudske odnose su super, jeste da sam ja najstariji član po godinama. Ali ja golubarstvo volim, što kaže, od malena, ali nikad nisam imao prilike da držim ovako ove visoke letače, držim nekih 5-6 godina, držao sam ranije samo ukrasne golubove, prevrtače, ušane, ukrasne, međutim ovo je malo nešto drugačije, koje malo daje i, kako bi rekao, adrenalin ljudima da ima takvog goluba koji je jako dobar, takmičimo se s njima, znači koji su golubovi, što kaže, kao što su i Srbi kućeni ljudi, domaćini, dobri, vole svoju kuću i nikom je ne da, tako i golub koji leti samo visoko iznad svoje kuće, kruži i postižemo su rezultati zavidni u ovom klubu, imamo dosta dobrih takmičara i ne znam šta da kažem, sve najbolje i najlepše, bilo bi dobro da ima više klubova ovakvih i da ima malo mlađih kadrova, malo mlađi da se učlanjavaju i to je nešto što je lepo. Evo ja bi još ovako sa Radicom malo podržao razgovor, on pored golubarstva ima i drugi hobi, on se bavi, ide u tartufe, gljive i održava, ima odgajivačicu pasa, prasni, pa evo nešto kažeš. Pa ja imam, da kažem, da još jedan drugi hobi koji me ovako malo strastveniji, znači bavim se odgajivanjem pasa, imamo odgajivačicu Sirmin Legiona. Mnogi ljudi to u Srbiji i u zadnjih 10 godina baš popularizovano, da može ljudi i mladi koji su bez posla da se bave tartufarenjem, da žive od toga, ali ko voli da pešači prirodu, šumu i voli pse, najbolje što se tiče za tartufarenje su po meni labradori, pa onda Lagotto Romagnol i mogu da se bavim, mogu da rade svi ostali koji su spadaju u grupu cunjavaca pasa. Fruška Gora je lepa, po Srbiji ima jako mnogo predela, lokaliteta sa tartufima koje ne iskorišteno, propada. Međutim, država sad malo izlazi, što se tiče, daju se malo i dozvole da se može raditi po nacionalnim parkovima, da to više nije prepreka, da je samo privilegija bogatih, da mogu ljudi iz srednjeg i siromašnijeg staleža da priušte sebi neki bolje budžet, džeparac, kako hoće da kaže, a neko može biti i hobi da živi od toga. Ne znam šta bi mnogo to mogao da pitam, jer mogu ovo samo da napomenem da tartufarenje nije neka novina, još pre 2000 godina Rimljani su prvi počeli da traže tartufe, baš imperator, jedan konzul Plinije se zove, koji je prvi počeo u Rimu da se bavi tartufarenjem, a mi opet Mitrovića je rimski
što kaže grad i verovatno to ima nekog smisla što i na Fruškoj gori ima toliko tartufa, mislim tartufa. Godišnje sigurno propadne preko 10 tona zvanično tartufa koje se ne povode na Fruškoj gori. Tako da je to može biti unosan posao i obiljen posao i sve zavisi od opredeljenja. Evo, to je to, znači radi se predstaviti na svoj način, iznad neko svoje mišljenje u ovom golubaškom klubu i o svom dodatnom hobiju Zorko ima, a ovdje je moj prijatelj Branko Krsmanović, isto dobar takmičar ovog kluba koji je imao prvog letača dvociklenog u klubu, imao zapažene rezultate i učestvuje u ekipi opštinske zajednice kad smo bili ekipni prvaci pre 3 godine. Tad si bio 46. mjesto zauzeo pojedinačno, a prvaci smo bili ekipno. 8.31 rezultat je bio. Evo, Branko, tebe da pritam, ti si malo imao neku malu pauzu u Golubačku, sad se ponovo vraćaš. Nisam se još vratio. Znaš već ovdje ljude duži niz godina i Grbić sve ovdje, kako ti je pred i u ovom klubu, šta očekuješ sad, znajući kakvi smo, šta smo, da tim crtama nešto da izneseš malo. Što se mene tiče, ja sam se malo povukao posljednjih 5 godina, nisam se takmičio. Imao nešto svoj golubova za svoju dušu. Vidjet ćemo, bit će federacija, pa ako nešto bilo je. Što se tiče okruženja, zakonu sam na svemu. Niste me zaboravili, da se znam. To zahvaljujući Batine, znači, on stalno bude. Tako da ćemo vidjeti, naravno tebe šta će biti. Ništa ne mogu da napravim kažem. Ništa, evo, onda je meni ostalo još za kraj da pozdravim sve golubare širom Srbije, da im poželim uspešnu godinu, puno zdravlja, prvo to je najbitniji faktor da bi se sve ovo dalje ostvarilo golubarstvo, da ostvare još bolje rezultate i dostignuća koja su imali i da im poželim sve najbolje u narednoj takmičarskoj godini. Sa svojom članstvom pozdravljamo sve i završavamo na ovako jedan tradicionalni naš sremski način ovo druženje današnje. Pozdrav za sve golubare Srbije. Pozdrav.